azadufasha ndetse n'abafande amashimashane ku bibuga nk'ibi bigoye kurusha ubwo kurusha ko Tiotewe asanzwe ari umukinnyi mwiza ku bibuga byoroshye umukinnyi wa technique nyinshi Aliou Swane tera umupira muremure imbere awutanga nabi Musanze arena asetse rwose umuvugizi witwa Jangwanovic ati kapiteni yaramamaga yari eskiza ati sorry ntabwo byuzuye ati kuko ubundi gahunda twe twumvikanyeho yari bitanu batsinda bikeya of course. Attention Nijinama Patrick. Attention. Attention bari kuri shot ariko. Umupira wa Letabo Mataba. Sekiganda Ronald arahagoboka. Bara wambura abasore ba Musanze ni Letabo na Shaban. Attention. Attention Musanze. Golazo! Mutsinzi Charles. Abafana ba Musanze bahita bikoza mu birere cyane bahita bikoza APRFC ihawe ikaze itashakaga cyane biraza gusaba APRFC kuza gutuza ndetse no kongera kwibuka ko ari ikipe yigeze wenda yakora comeback zitandukanye kugira ngo abashe kuba yakikura kuri iki kibuga. Attention ni Omedi. Attention Medi. Mupira abasore ba Musanze ni corner kick. Corner kick bakoresha bataka babiri kandi ubona ko n'abamediateri ba attention ni Gilbert. Attention. Mupira ufata ifoto. Arako Jean de Dieu nawe atari tayari. Jean de Dieu Shauri nabo amafrapi ya kurera yagiraga. Ese APRFC yakicura kuri ubu buryo bwa kufra ruboneka Jean Bosco Mr Everywhere yahagaze ku mupira abwira barimo Ronald Sekiganda barebare muri iyi kipe ati mwitegure mbahereza umupira. Attention ruboneka iteye nubundi yarawuhaye Ronald ubona ko bafitanye connection yarabanje kumwe ati itegure ndaho gushyira ku mutwe. Nijinama. Attention Shabani Shabalala kina neza Mataba Letabo South African. Attention Nijinama Patrick. Attention Musanze bashaka igitego cya kabiri. Poor communication. Letabo Mataba Mzulu. Attention Letabo. Attention Golazo! Ni William Meltogui Dauda Isifa tera imbere ashakisha Mugisha Gilbert Dikume Ivan Kuyate Marcel akora protection nziza umupira warenga ni umukinnyi ekipe arawutwara kibuga hagati Musanze bararekipera Letabo Mataba na Charles Beste Mutsinzi umupira ujya ku munyezamu Ishimwe Pierre Mario utera kinyarwanda rwose imbere yabyita kudubura cyangwa se kududura. Attention ruboneka Bosco Boki yateye kona tera nabi. Attention barawufite Gilbert. Attention Medi. Kacheza vingi mengi ibyo kuva muri APRFC byakwanga muri uyu mwaka ubona ko ari Clement usa naho atari arasubira ku rwego rwe ntabwo ari motive kuko hari igihe yageze turavuga ngo ariko Manzi na Mutsinzi bamurusha iki. Attention Nijinama Patrick. Attention Best Mutsinzi kinana ndaria Letabo Mataba arayikata mu centre. Attention Musanze nanone Luvira Delovin. Delovin Katembo Luvila. Ishimwe Mario Pierre abwiye bagenzi bati none se mbigenze ati ko mwantanze ubona ko ariyo kwa kudubona umudefanseri yose kwa kudubona nkaba Sergio Ramos yihuta gatakira agera hasi ntabwo yihuse muri Musanze arayitera Mataba Letabo
Attention les tabous, attention! Tatatu! Bizimungu Spika! Bizimungu Omar Spika! Banyarwandakazi, ibintu biri kuba najya sindabisobanukirwa. Ese ni ibiki? Ese turi kurota? Oya, ntabwo bishoboka Traore, ntabwo ibintu mbyemva, ntabwo mbyumva, ntabwo bibaho. bitatu ku busa APR FC ibitego bitatu ku busa iminota 40 nomero eshanu w'ikipe ya Musanze FC. Bizimungu Omar Spika bahagurutse abafana bose ba Musanze. Stade barayinyeganyeje. Oya, ibi ntabwo bishoboka Traore, ntabwo nabyizera nshobora kuba ndi kurota. APR FC Umureo ntiyakwiburira. Nirya abareyo kabisa bari kwati mudukandire APR FC yadukubise nk'ibi ku mahoro, ariko ibi ni ibiki Traore? Ni ibiki? Ikipe barayinogeje bitatu ku busa, ikipe barayinogeje vibaya sana. Hawe nomero 6 kuki ndabona Dawuda asa nkaho wari uri gukinira inyuma ya Ronald Sekiganda, ahubwo Musanze unfortunately niyo igiye gukina passe. Sizimane na Gilbert barafinda na Sekiganda Ronald na Denis Omedi mwenzake Denis na Boki kina neza Mukengele Christian. Ikintu mashifanda neza, so biraza gusaba APR FC kuza gukoresha amayeri menshi nibyo, kuko abe umupira wo hejuru abo hasi barugarira neza. Minota 61 tayari, Musanze 3 APR 0. 6 yamaje kwiyandika, bivuga ngo ngurwo rwose u Rwanda ruragendwa. Musanze stade ubworoherane, abafana abakozi b'urwego rw'igihugu rw'igorora ushinzwe igorora, Rwanda Correctional Services cyane rwose nabo baje kwihera ijisho uyu mukino. Ni umukino witabiriwe n'ingeri nyinshi, abantu abakora imirimo itandukanye baje kwihera ijisho. Baje kwihera ijisho uyu mukino. Ni umukino witabiriwe n'abantu benshi kuko uraryoshye, ikindi kandi wabaye mediatize. Ahi Musanze urashyushye. Attention le Villa de Lovin, Katembo umupira ujanze. Urabona ko noneho ibyo Musanze iri gukina nta mayeri y'umukino. Ntabwo turi buze kongera kwiyangasha cyane, bamajije kwizera ikintu gisigaye nta mayeri. Turabicunga gute kurinda ibyagezweho kabisa? Ni gute turinda ibyagezweho kabisa? APR abagerageza batarataza. Gilbert barafinda, Gilberto na Claude kina neza. Own goal baritsinda. Murangamirwa Serge yitiranya amazamu. Murangamirwa Serge akoze ibiki? Ntabwo byumvikana. Afana ba Musanze basore bagenzi bamubwira ati ntaribi. Murangamirwa Serge ahereza ikipe ya APR FC igitego kimwe. Ni ukuvuga ngo umukino umaze kubonekamo ibitego 4 byose byatsinzwe n'abasore ba Musanze, harimo n'iki ngiki bitsinze. Murangamirwa Serge bose baswase baro kabisa, yaba Bizimungu Omar, yaba Christian Mukengele ndetse na Serge Murangamirwa usutera hatariho. Agapira gahinduye na Claude kagenda kikaraga kanyerera. Murangamirwa Serge ahereza ikipe ya APR FC byibura igitego kimwe. Mutoza Abdelrahim Taleb yahagurutse. APR FC igitego kimwe, Musanze FC ibitego 3 munota 64. Murangamirwa Serge ahereza ikipe ya APR FC igitego kimwe. Musanze FC Murangamirwa Serge yitsinze igitego. So APR FC nibishaka kwishyura, ikisabwa no kuza kugumana umupira igihe kinini kugira ngo ibashe niba ari nirema ama espace mu ikipe ya Musanze iyareme, bishobora no kuza Ivan Dikome ku yate Marcel na Mukengere Christian bamyugariro ba Musanze. Attention Musanze! Attention ninde hariya Delove Katembo Luvira. Attention subiza inyuma hariya kwa Nijinama Patrick Mbogamizi.
Mbogamizi à 0 kwa Ivan Dikume Kouyaté Marcel. Kouyaté, attention, hey, kina neza Yunusu. Ikintu akwiye gukora ni ugutuza noneho aba bakinnyi bo mu mpande be kabiri na gatatu bagafungura ku buryo yabakinisha adahise yongera ngo ufate tena yongera uranse APRFC ufate. Hano biragoye rero. Ibyo yongeye gukora. Hano biragoye. Ntabwo yiga. Shawuri nibyo yongeye gukora. Nibyo yongeye gukora Shawuri. Abajene baba bareba match batishuye urabona ko bihagarariye ku rupango ariko abantu ntibatinya kuko hariya ni ku ishuri rya polisi ry'abofisiye ahigira stade iraberewe. Ahigira stade iraberewe. Aba ofisiye ba Rwanda National Police. Gilbert habayeho gusimbuza hakibukiwanuka umugande yinjemo ahaye umwanya yinjemo asimbuye Mugisha Gilbert barafinda ko mbona nta courage. Umukinnyi yinjiyemo nukagenda tego bitatu ni byinshi. Cyaravuga ati ntacyo ngiye guhindura. Attention, waroki tubwira iby'ikigo vuga ngo iki ni ikigo gikomeye cyane cya police kandi ikigo mpuzamahanga. Attention, ni Mataba, ni ikigo mpuzamahanga. Ubwo rero nk'umufana wipangayitse hejuru y'igipangu cy'ikigo mpuzamahanga cya polisi ni ikimenyetso cyo kutagira ubwoba rwose. Ni ibintu bitari byiza ubwo uwo abapolisi bahana cyangwa se nko kugama cyangwa gusaba lift kuri Pandagare ni urucabana rwose abasabye lift muri Pandagare. Denis Omedinho Charles Beste Mutsinzi bati mwakoze ikosa Musanze. Ikipe ya APRFC irasabwa kuza kwishyura ibitego byibura nibishaka insinzi irasabwa gushyiramo ibitego bitatu ariko nabwo ntiyinjije ikabitinjijwe ikindi nibwo byibura yaza kuva hano Musanze imeze neza. Ndebye ku gatebe k'abasimbura wenda abandi bakinnyi bashaka kuba basigaye ba Haji, hasigaye Haji, hasigaye Ramadan, Ramin Ba na Nibizi Ramazan kuko koreye ikosa Nijinama Patrick ni Ruboneka Bosco urikoze. Ntabwo uyu munsi nawe yigeze aza neza abona ko bitamukundiye. Ntabwo byamukundiye umukino ntabwo uri mu Kufra yateye, corner yateye byose ntibyari sawa. Zabone abantu uko yabishakaga kosa mwatiwe Shabarara abana bari kugushyira ku mirire. Ishyaka ati Chaba wirira nta kosa ryabaye. Attention EPR abashaka igitego cya kabiri turebe. William Togwimer umupira uramufunga. Wowe ushakisha birananiza cyane niyo mpamvu buriya abakinnyi n'abakinnyi bakina ku bugani burayi baba kwicubahiro cyinshi. Ntingi nama ni umukinnyi pe kapiteni wa Musanze umukinnyi kabisa. Urana ko n'indwanyi kandi mu ikipe ukeneye umukapiteni akoze iki hariya karita y'umuhondo kuri Seydou Daouda Yusuf afashe umupira n'ukuboko ku bushake. Baramwe ati ibi ngibi muri Ghana nibyo yakinaga. Afashe umupira n'ukuboko. Daouda Seydou Yusuf agiye gushyiramo yaguha Haji kuri iki kibuga yagira ibyo afasha cyane ko ni umusore udafite umubiri muto ibibuga bibi afite experience y'ibikoyubuga nk'ibi bibi. Abafana ba Musanze bo ewana bari kubyina bahereye ku munota wa mbere babyina n'ubu baracyabyina. Ngira ngo waroke tubwira ibya Haji ibibuga nk'iyo arabimenyereye agiye kuba hinduka ebyiri. Mukengele Christian ateye umupira ashakisha Ndaria. Mbonye na Ramin Ba mu bakinnyi bashaka kujya kuba bagiye gusimbura nawe arimo nibyo ariko Ramine w'umutekinisiye ku kibuga cya Musanze match irimo igikweto biragoye kuri Lamine. Biragoye ko hari ibintu biza ko ufite Dao uyu munsi byari kuba bigoye ko ikibuga nk'iki si cy'abatekinisiye bahatari ni icy'abantu ba physique. Uwo ni umureyo ni ukuvuga ngo uyu Musanze mu karere ka Musanze kuri uyu munsi ni ibirori. Attention EPR abashaka igitego cya kabiri. Attention ni Mukengele Felicien nimero 94 si nimero nayo isanzwe. Nyerere Zahari ya Pacifique cenga neza cyane hano pasi tanga passe shakisha Titi umupira ni wamugeraho. Attention Serge yawukinnye kwa kapiteni Nijinama Patrick Mbogamizi ari hina Mbogamizi
tanga pasi neza hariya kwa Chabalala Shabani attention yagiye ninde hariya ni Pacifique. Ibi ngibi nibyo Musanze ikwiye gukora. Uku niko gutamporeza kwiza rwose. Kuba ni iminota 2 bigiye kandi nta danger. Uku bakomeza gukina niko bakomeza gushyira pressure ku bakinnyi ba PRFC. Dore nka Ruboneka afashe umupira ahita awuranza. So ubugomba rero ni IQ z'abakinana nyine. Ubugomba gukina na mugenzi wawe nyine ugapima IQ we na ugapima. Attention Ivadi Kumeko yate Marcel. Ati yakozeho n'ukuboko. Dikome ataye defense. Ndabona yinjiyemo. Ninde wundi uvuyemo sasa? Uvuyemo agiyemo Haji. Attention Serge Ari Bronya Nijinama Patrick contrôle. Attention capitaine Claude yawutanzano kwa William Togimer. William Togi aranyerera ariko kina neza Dikomeko yate Marcel Fitina baramubuwinga bamukubita karuru kenshi rwose bati naje adiririmo. Haji Iraguha yinjiye mu kibuga. Umukinnyi uri hasi hano ni Felicien. Pero 94 nibyo. Felicien nkuru nziza. Umusore w'ibigango mbona wanagabanyije umubiri ho gake. Cyane kabisa. Mwaka ushize yari munini pe. Ubwo mukanya hinjiyemo Iraguha Haji na Lamin Ba. Havamo Ruboneka. Havamo n'umugande. Sekiganda. Umugande. Omedi. Yego. Okay. Hagati aho tubabwira ko iyi mikino n'ahandi iboneka. Dore kosa we. None Karitora uzurebye nawe wayirya. Aha kintu apera ko bari gukinisha intoki. Attention. Ni ahandi umusore William Mertogui yahinduye umupira. Ishoti yarateye ariko bimwe byitwa bahabura kabisa. Bahabura iminota 5 ya nyuma. Attention William Togimer. PRFC ibwira Musanze iti wakina n'ibindi twe turi Club Giant ntabwo birarangira. Umukomando n'umwuka wa nyuma arawurwanisha. Club Giant bayigaruye mu bintu bya Musanze. Abasore ba Musanze mukoza amakosa akomeye. Musanze ikoza amakosa akomeye ushobora kuza kwicuza kugarura PRFC mu mukino. PRFC Mary William Togi rutayizamu international ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire yandika igitego cya kabiri cya PRFC 3-2. Traore ntekereza ko ibyiringiro biracyahari, icyizere kiracyahari, byose biracyashoboka. Nibyo kabisa. Bagaruye William Mertogui rutayizamu PRFC. Wahoze uvuga ngo akwiye gusaba imbabazi, akwiye kwereka abafana ba PRFC. Ahisa bikwereka ati nanjye ndahari. Abafana ba FPR barabyutse tayari. Pressure nabikubwiye ni umukino ugisigaje by'ibiri minota igera mu 10. Ikipe bisabwa kuyimanaginga neza. Umuzamu Shaurini ngira ngo Traore twahoze tubiga umuyobozi w'ikipe PRFC chairman General Deo Rusanganwa. Abasore banjye mwongeremo imbaraga. Aganira na Governor Mugabo wa Gahunde, Governor w'intara y'Amajyaruguru. Ni umukino witabiriye umupira wa hatari. Wakinye umupira rwose ku rwego rwo hejuru nawe. Icyitwa segiteri ngo yarabuvuzaga cyane, yari mubi cyane. Segiteri za kera. Mbere yo kujya kwiga ku mugabane w'Iburayi, naho kandi yari umusportif. Pressure. Uyu mukino uragera ku munota w'ijana. Tayari 99 twayigezemo. Turayikabakaba. Harabura umunota umwe ngo twinjire ku munota w'ijana. PRFC urugendo rwo kuza Musanze ntabwo rwayoroheye, yatangiye n'ubundi ibitego byose ivi inyuma yishyura. Ni kufura ya Musanze rero. Ese Musanze yakikamata ikarangiza umukino nibyo kureba. Attention Christian Mukengele yahite hariya kwa pasi
pasi Tuyisenge Pacifique aratinze iminota byanze bikunze bati Umupira umupira warenze umupira yawurengeje umupira twinjiye neza rwose umusifuzi Isiaka avuga ati ibyo mutakoze muri iyi minota hafi 100 ubwo muzabikore mu mukino wo kwishyura. APR FC itsikira nanone itakaza amanota yose imbumbe, amanota 3 yatakaza hano mu karere ka Musanze FC isoza umukino itsinze ibitego byayo 3 ku bitego 2 bya APR FC. Umukino utigeze navuga ngo ugora cyane abasore b'ikipe ya Musanze kuko bari bawurimo neza.